Malina srpski vilamet, najbolja malina na svetu za preradu. Srpski vilamet je jednorodna sorta maline, krupnih ukusnih plodova, prosečne težine 5,5 grama, izduženog koničnog oblika, tamno-crvene boje, koji su odlični za zamrzavanje i dalju preradu. Srpski vilamet pristiže na branje polovinom juna, zavisno od regije, i bere se do kraja jula meseca. Srpski vilamet je kompaktnog srednje bujnog rasta sa polupodignutim izdancima, veoma otporna na bolesti i štetočine i ima odličnu tolerantnost na rak korenovog sistema. Kao takva je jedina sorta na svetu koja nije sklona ovom oboljenju. Sadnja sortno čistog, sertifikovanog i zdravstveno ispravnog sadnog materijala i primjena svih agrotehničkih mera u prosečnoj godini u punom rodu može obezbediti prinos od 20 do 25 tona po hektaru, a u intenzivnoj proizvodnji i preko 30 tona po hektaru. Kvalitetan plod maline vilamet je veoma tražen i uvek će imati profitabilnu cenu za dobrog proizvođača. Mi posjedujemo elitne sertifikovane sadnice starog crnog srpskog vilameta koji se adaptirao u našim klimatskim uslovima i koje smo u saradnji sa najboljom institucijom u svetu NACT iz Holandije uspeli da obezvirusimo i vratimo u Srbiju. Sadnice imaju garantovano poreklo koje dokumentujemo pratećim sertifikatima najpoznatije i najbolje institucije u svetu NACT iz Holandije. Bezvirusni status sa genetskim potencijalom koji vodi originalno poreklo iz Sjedinjenih Američkih Država i sertifikovane sadnice Florive su vrhunski potencijal za najveće prinose i visok kvalitet najbolje srpske maline na svetu, srpski vilamet.